Ole wen hi August ni riat sang ni sum hi panga ania chanjin shang lor khom te ngai thak hona hilo ne yang bo sei tu MS collection drugs daw be pui thak tum ani nimin su no dar ni khan pu ke sap danga home minister office a Mizoram drugs lawar zel ve na tan be pui thak dan to rel ani a he huna hian pulal ning lawa mar excise minister home department how to te excise department how to te central y mi shwai tu ten tel he hun hi puke sabdanga home minister chuana kai shwaya Mizoram drugs daw be pui thla kan rela September thla chunga December thla chungin state pone chunga drugs run lu thinte dancha be pui thak turin an rela kanram le nam alo him theina mi pui ten he be pui thak toi om tur hian an som ani kan sarawang hian India ram chau ni lo khovel pum abuaya mitam tak nunna an chan pha ani kan survey ti enkol na uluk tak pek ni thin ma se a enkol na damdoin taksa ti chhada wanga nunna der thong tam tak an nom nol boka a huat thala om em ani Russia chon he hi ve ma invena tur asiamna en china turin in bwa sei me kani kumsang ni somhi panga September atang October vela mishing taksa en chin thei turin anin be seya COVID vaccine Sputnik V siam chuak tu te Gamalaya Center a chuan he vaccine personalized mRNA melanoma vaccine hi AI mangin individual tumor genetic ata nan siama mishing taksa a bokom cancer cell target le bokom te diboral thei tur le lo in siam tur veng tura mishing taksa a khol ti chak thei tur ata na dwan ni in an soi a ob laka in sumang o ziak to larin hluaral te kan zoram thingpar tin vulna zonun par to ngaina in tha azarna khoi zu le nu te tuilwana ti hiala ti war mi ten an soi pathian zon chhuana ram dang mi ten min mudan chu engpo ni se pom awanuam em rin na konga ni se chung pathianin mingo wal zol nei thiang hlim itimayang pu James Harbit Lorraine pu buangale pu fabric William Savage sap upati mangin kan sa khwa Christian le khovela kan nam fin na thuruk hai chhuana manra turin ziak le chiar literature bulchan na ziaka omma pwa thule hla om thona a minhan siam saka leilunga hian namdangkara kan mabak rapzel theitura manrua min va chhop sak tha in avapoi mo em mani chong ni mi alo chunga pu buangan mizo tuang dictionary minhan siam sak le boka kan mizo thule hla thiam ti ta na an theina ku chuak thanglo thar le sel ti ta na da bon that sel ti ol sam tu mu thele sha the ti ol sam tu an vani em chuti chuan kan mizo lekha thiam ma sa ten namro hlu ni tora an kut thak na zong zong chu a obi atangin aron par chuak ta mizo tung grammar dictionary cha fe fe ama pu buanga dictionary telin mizo namtan mu turin a in chop chuak ve fir fer to a awan thamwan thak takem kan pathian kut chuak mu thei kan holy bible po a obi shin chwa kan mizo thon thu ziak tu tam tak te kut chuak kan chanchin bu kan ne tin zirna in an zir lai bu kan zorama kaushan ding zong zong ten kan din tira changa ton thenga kan chanchin bu nei kaushan ro rel na kan minute bu zong zong aizol ko pui chung le zoram dung le wanga ko thler kan thu le hla banner zong zong kan educational qualification certificate zong zong NGO le pol te nau thu ziak da thatna zong zong kanin nei certificate zong zong mizo nam lekha thiam zong zong te thuaka eng inziak to zong zong etc te hi kan a obia eng hor pakhathi en le ji kanom tir shan chuan indin nge om ta kangle en le ji anin thlen chuan angong apathui don em ani lo vek pu in computer program bi katan chuan kan siam shang don zok nge kan a obia en le ji kan da shan chuan achunga kan soilan tak te khi kan holy bible a thuthlung luizia kan man tam to silaw bible rem silaw achanga kan laman duang vel din mun kan chantir don ani hetianga kan ti chuan mizo literature kum thar new era of mizo literature kan siam chuak don ani koro oi ingai to achale tiang o mizo literature kum thara cher ai chuan kum hlui manga khovel man zo thang kan tam o mange namdang ramdang thomri wa kan thomri ang hi shatur om tak mo danglam hi kan van ol sambik danglam kan ol samwang ero chuan thil tha kan ne Christian sakwa wantor hian danglam har sa cham ni la chuan tun thlengin kan le Christian lo mai the min tha tu te hne na lal iswa lo ring ve to ro tia som na chu o le tia chan chu mizo chanchin hlui lama kan hmu a he tong kamero hi chuan van ra ming kai pui si ani hi
kan mithiam zom tak tak te zinga ngai dan mang huai deuh deuh tan din chana ol ti tongkam te tualzal ti tia sha tura oma mizo puan zinga puan dum adum hlai dewa asin hlai deuh akara shing a eng a pol sin te achial dum tluan vek lo hi pondum shan pa ni tir tum thlata ngai dan te hi tun thlenga kan thalai thangthar te inhial na siam tu alani tlat pondum le puan dum shilfia tu sang sang mangin in soifia don te ang Pubuanga Dictionary edition 1940, 1975, 1982, 1990, 2008 Sofiana Puandum a cloth, a garment, apparel, clothing, variants of pon, Puandum soina, trong danglam, modified form of pon ani, pon, variants of puan soina tongkam, lam danglam na ani. Rimkung a mizo dictionary sangka zakwa sumkwa pahni nulama pundum ti chu puandum soina adanglam lo thilin ang ani pido hliri ratu din tharveng sangka zakwa sumni pahni a piang tuna la biang biak the bingwar tak mizo grammar dictionary omma apiang chuan keipo in kata in kabanga adum lai asen hlai ashing a eng apol sin te te achialani a puandum kan ti thin ti in asoya putar kumsomria chin mi som chuang ka zo to te pon pondum an shelo tlat ponchia ti nan lam mai min tha tu ten nam puan omzene en nei chin zinga puandum hlangin mon alwa ve ngai lo vai puandum chu a om nge yang adum hlang an ta ngai lo ani pi pu te puan ta hun laya puan ze an ta te chu puan ro pui puan che len buang thuam ko pui zik tial lal thu thleng van kho thler etc ti an ni ho u van ram ro pui kan then ma chu kan tharau ta na ni lo chuan danglam to lovin mithiam om hle hle theini tumin tran la ila isimang u ninga atan hnuwa an chan chhuaka me ziali neim ti chu asoi masak ber ani China ami wang chuan ati chindan nga ya minute nga chung vel tui chunga alu chin chu tupui hmai pu ka lut palin a chhuana kong abawa ninga chung tui thiam ten tuya lutin an zonga meters sa somthum hnuailam an han lu po in kik thom te chu an hrive thina ma se aumna tak tak an hri theilo wang hi tuipui hnuai pu ka borak tlem omna air pocket space a chuanomin sangha hring rofis a hela in chaw ringa oxygen tank 4% cha om to in thile thi ti in tuya lutle in a chhuana tur kong a zong le a vanei thak takin tui chunga lu thiam driver pakhat chuan lo hmu fu in a flashlight chu onin avai vak vaka anin muta ani amang ang to thuthluk na siam chuan a chan him pha oxygen la nei ang kha na chhuana kong tur zong lo se chan chuak tu tim nen po anin mu kher arin om lo wang hi khomwala chan chhuani hnu po in zon du lovin amain ke a kalin ambulance apan atong chwa masak ber ninga chung zet alo chak to me zial chu adil masaber ani a chan chin hian internet a ngor ngingin dam kho chwa tum thlata tor chel na le tum ru na om pho chuan mishing hi kan lo theu neu lo zia achiang hle lengpui airport forum chuan nimin chhun khan press release anti chuak vanei thanga lengpui airport ti changtlung tura malak ran angai lengpui airport chungchang hi NGO coordination committee point CM rotna anthen to thina tin joint city student union te MSU Shillong le Shillong YM group te le lengpui airport forum te point chief minister hna kumin kumtir chawa le kha thelu tin state dang te ti dananga Airport Authority of India AAI kuta hlantura rotna te anlo thlen to a lengpui airport forum chuan India rama airport sang sang te le a enkol dan zir chiangin booklet pahnian ti chhuak to bok ani pulal du oma chief minister Delhi Azin Khan tumhni lai Union Home Minister pu Amit Shah anian lengpui airport chungchang hi anlo soidun to boka pu Amit Shah aizola lo zin tum marchin sompanga sangni somni panga khan NGO coordination committee tianan hmu'a lengpui airport thlathum chungin AAI kuta hlanfel ni se tharuk chungin tichangtlung tura malak ngalani tur thu alo shil ani kha tin CM zaom tak Delhi Azin ho in Assembly House a march ni som pathum sangni somni panga khan pu Amit Shah nen anin biak na wangin AAI lamkong zo thut thei ani mai thei thu asoibok ani hemi chungchanga RTI manga zona Mizoram Sarkar GRD aviation winning in ni thasari sangni somni panga a chhana tringin bozuina tak tak ala omlo ti shat ani
lengpui airport tha changtung le him nei thwai ni theinan sokarin hmala thwai turin hetiang hian kan nge na ni pakhatna Union Home Secretary in Mizoram Chief Secretary Niana proposal submit turin lekha athon to thu April ni sompanga sangni sumni panga khan NGO Coordination Committee te New Delhi ama mutu te niana lo shil to a Mizoram Sarkar in hemi ang hian proposal chu Secretary Ministry of Civil Aviation athon thwai se Pahina July ni sari sangni sumni panga a Chief Minister le Union Home Minister New Delhi in biakanga Union Cabinet in an ngai to afa theinan Mizoram Sarkar in draft agreement proposal to Central Government Ministry of Civil Aviation or Chairman AAI ya thunwat se Lengpui Airport hi AAI ya hlandan tur chu Northeast State dangle apikin Nagaland State in ati danangin land lease agreement ti felvat ani theyang Pathumna tunma a Mizoram Sarkar le AAI indor na chungchanga harsana pakhat soitrin chu Mizoram Sarkar in Lengpui Airport Security Sensau tumzui zel tura ti chin chu April somni pali sangni somni panga atang khan Ministry of Home Affairs Rahman angin CISF duty da ani to a National Aviation Security Trust atongin a sensau po tum tura Rahman fel ani to bok tin April somni pakwa sangni somni panga a AAI team in Lengpui Airport ron in fein Rahman na te soipui tura local chu amamo tu zokin kan sarkar how to tele CM po in thatakin thil anlo soipui lo ni a shat ani Palina kan Lengpui Airport nei chun Lengpui Airport hi ti changtung thei tu tur ber le India Ram Civil Airport en kultura Parliament in dan siam The Airport Authority of India Act 1994 noya Lengpui Airport hi en kul thwai ni theinan AAI kuta hlan thwai hi a chaber ani Airport Development and Management Cargo Terminal Runway siam chate Night Landing Facility te ATC Chazok le International Airport hlan kai le thil chul dang ti thei tu ber component chu AAI chau hi ani Mizoram hian Northeast State dang Infal Guwahati Agartala Airport etc te hi aum phak wat achol tak meu to ani Airport thale changtlung sumsen ngai lawa kan nei tuka hlu chuang hi Mizomi puitan le sarkar tan om thei chuang do nem ni ato bera chuan Mizomi puite chuaka le lifeline ber pakhat Lengpui Airport thata tura ma thlir thui tak nei te ngen na le tun ma pwa thil lo ngai reng lo pu mit sha indu saktaka airport tha Mizoram ina anei thei tura commitment le offer chalut tukhi ahun tiamral ma thlani vel chau om to hi aliam ma nge in kan chief minister zo om takle akai shwai sarkar hian ti hloting ngei tu le ma la turin Lengpui Airport forum chuan angen tak meu ani Aresan lengzem khovel thla nan alaf song hnung ber tur ati chuak ta August ni sari sang ni sumhi panga Yutai kan superstar J la rosanga Ares chuan lengzem khovel thla nan alaf song music video ti chuan hnung ber tur ati chuak ta US chamek Ares lengzem music video hnung ber tur hi amoi ber ti ani a hela hi lalngai sang le tuidam phwa ani ni zandariat pel shet khan ti chwa ani Amoy Bear music video hi USA shooting na ani a music recording ero live in Kingsem Profit Aizola boypui ani thung a music video a hian USA mizo na thak Miss Ngat Nicole Mal Somsange aron mang nge fu chiang tia ti a ama angai sang tu ten ming anwa hian lengzem kalsanin pathian fakna hla chau sato turin USA thuthuk na asiam fela tuna acha mek na USA po pathian hla chau asato ani tuna khwalzin na rama lengzem satura somani a ma se gospel hla chau sato tura thuthuk na asiam fel to awangin lengzem concert zong po gospel concert a thak sakfika aril ru asiam fel no US dollar sang khatlo a lahit fu chiang lo mo satura request po alo hnar to ti are sa hian shingnun news lo shil to bok ani FB chung kwate inne na karonin ang lungoi le done political party rizil ho kha ngundaka in ngai to anua ka soidik lo in shat chuan milo an khum le shep mai ro state sarkar sum har sat na hi athuk achan chu sarkar na chel to tian sarkar sum omzian che thiam lawa belti phai theilo emo anti wang ani ziak tu ruat felanu ni kumni rat October sang ni sumni pali khan CESJ te chuan CM kan hmu a
state sum le pai har sana hi GST mongpop no phuya sutkian thei ani thu kan thena asutkia na point som pakhat kan tarlante tha anti in atuk tuk le October ni som sang ni somni palia GST leakage chungchang height level meeting akaw ngal rupa kin ki note ka soi kan point zong kha tha anti veka alung chhiat thak library ero state sokar sum har satna sutkia na tora kan rot na te voin thenga engma anati hlo thling lo hi ani kumin me tha khan CM nen kanin bia a GST tlak niam chungchanga article ziak torin min requesta article tluang tham nilovin CESJ10 ngun taka kan bi chan no a har sana sutkia na kan mo chwa a sutkia na chu chhiati pun le chha thar lak nilovin GST mongpop no phui ani tilam thavin CM chu open letter ka thona a so chuang angemo pusi ngu lian chungan NHIDCL how to apmo pusi ngulian chunga MLA in NHIDCL how to mo in bolte dai leimin then fine na omjene zoka thokturin angen longtai west bial to MLA pusi ngunlian chunga chuan vein khan NHIDCL executive director pu adel par sangi mo in mizoram chim chaklam le inkalpo na kong pui poi mo national highway 02 chungchang soipuin malak dan tur rotna ziakina pe pusi ngun lian chunga chuan lungtai lungle inkar lungle district chung bolte daya leimin na sataka wanga mizoram chimlam lungtai le siaha district mi puiten kong shangin antwar mek ti NHIDCL how to hishilin chakjok le daire jok tura mala turin hangena helai leimin hi anwai lam thian fai thin ma se achung lama leitol mai the tamawangin then fai sa no pingzel ti lungtai west MLA chuan NHIDCL how to hishilin mi puitor na sa jok zui the ani wangin leimin na lai chu kongpuya leitla chau pai lavin achung lama leitol zel tur ven nan teres zau tak mun ingem buza da siam masak ni se hilai leimin tur ven nan omje thui tak anei thu be se thu soin hetiang zonga mala tora ngenin ngen na lekha lungtlai west MLA hian NHIDCL executive director hena hian ape Pual Daba Sangi Executive Director NHIDCL Chuan Longtai West MLA Pusingun Lian Chungangen na chu thil chatak tur ni a shat tho MLA Hishirin anwaya thoktu te chu bench terrace yamna helai leimin then fai na thokturin a shat tir ngal ani linglet nge letling ziak tu David Sailo pakhatna supply minister in kong chesiama vilde pani na advisor to CM finance changtu in campaign like han sumpuk adim na khopa kumkhat le thariat vel chungin vaibel che sang rukzani sompali point somni pasari puk ani to pathumna ani thazar noi hian sarkar tirin party mi du saknan departmental work kan hanwar taktaka GST ati kholo veka tunwa kan han har tlai khnua GST azonin kan zong le tarwaya hei hi research base ani lo chiang palina pute mong hlim ti in shemia lawa khong chasiama ruling party nol pui chalai natang zawramina shat voi khatna ani mai the pangana kan ti velawang ti min fa tu te social media matong te chuan anni poinan ti manga min ni antuma atlana waklo parukna EMRS wanga PSU pahni chairman hi inthak lok ani EMRS a khepawamte vultumna aomem pasarina campaign lai changa voin thenga soinwam ti tholhotlin ti hlotin soiwak tor shelo mithiam ni angai advisor to CM hian an omem puti bisia anilo pariatna MLA fang kan ti mai te hi an thin rim tun to an ti pakwana so thinga hian state sarkar hian lep anei mia lawan ti a zirchiana omsa kalpui anglo somna ramhmel ain politician te melin ma asonjok antibok clipna kan te fet big ton chi utia kan no soi to kha into soi tam tak wangani anni point an ti thau ti manga in soi fi hlim tumna hian neutral min zawlawa dai pongponga chantu cheu kha daural hlom an chang the kuma chung hi mipui mimir thule hla shipalo khopa in lalbur ringot chuan party dang ang bukin in wanglai takemo hinti lain kumsang ni somthum pathum thirpui turpo to lo khop in ni mai the ania o ole kati zong kha kan lo ti chwa the te chu ani e